Enerġija, allegrija, spettaklu elettrifikanti u brijus huma fost l-aġġettivi li jiddiskrivu l-atmosfera li kien hemm fi Pjazza La Valletta fil-Belt Valletta s-Sibt wara nofsinhar. Inizjattiva mtella b'kollaborazzjoni bejn Valletta 18 u Tribali fejn ingħatat promozzjoni lejn l-element mużikali. Mużika li b'differenza ġiet magħmula minn oġġetti riċiklati bħal huma l-borom ta' ġnijiet, lanet, bottijiet, biċċiet tal-injam u kull oġġett ieħor li ma jgħaddix minn moħħok li tuża. L-affarijiet li nużaw li biex narmuhom nistgħu nutilizzawhom bħala percussions. U dik il-kom tippreparaw għalija jew l-ewwel darba li ntqajtu? Konna mexjin hawnhekk u we joined them. Tifla tgħidilna li kienet qed tieħu gost tiddoq dawn l-istrumenti riċiklati. We're playing drums and other stuff. What do you like about this experience? I like playing drums and playing music. Tfajla barranija tiddiskrivi l-atmosfera bħala waħda mimlija enerġija. Energy and people, it's amazing. It's giving you a lot of energy. It's my first time and I love it. Your first time in Malta and the first time you've seen this? Yes, and it's amazing. It's like boom, 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 boom.